nije Bogumila, ne, ali ja mislim da je to kao... Ne, onako, vidjela sam i ovdje Bogumila. Ja sam htjela da kažem ko lisica izgleda. Da. Ima, Što ličim? inače se zovu Lilja. Pošto je rođena u Slavoniji, onda je bilo suviše komplikovano da promeni sve. Ne znam koliko je prenos urne, znam da Korčag je jezivo, ako hoćeš Jezivo, kozivo, skupo, to je jezivo. pogotovo iz Amerike. Pa je stalo Da, skupljaju pare kad neko tako ne daj Bože negdje nastrada. Urna nije, ja mislim da urna nije tako strašno. To može da se izdrži. Spakuješ u kofer i ne prijeviš na carinu. Možeš i to. Spakuješ u kofer i to. Kažeš pepeo sa Balije, ne, pesak sa Balije. Ti još gore. Ne smeš da nosiš. Da, još gore da uhapse. Ali mora da bude virtualan i tepih. Ne samo papa. Tako da, svega ima. Rođena je u Slavoniji, a nije bila iz Makedonije. Ne, to su tatini. Ne, baba je bila iz Makedonije. Ne, iz Bugarske. Baba iz Makedonije, Ali u Bugarsku. Ali u Bugarskoj Aha, u Bugarskoj. Na kraju pitanje da li je umrla ili je pobegla na tebi. Ali doživjela smrt u Bugarskoj. Da, u smrt u Bugarskoj, da. A šta, Nije naučno dokazano. a su bili na izletu ili šta? Pa išli pa po tepihu. Išli da kupe tepih. Šta su poveli babu? Ali baba baba nije htjela da ostane kući. idem ili umirem. Idem ili umirem. A na kraju je Na kraju je I išla je umrla, jedna i druga. A stvarno je baba rekla, ja idem ili umirem. Možda je tepih bio skup, pa je umrla. Možda kad je vidjela cedite. Nije htjela da umre sama, znala je da umire. Gdje idemo? Kako ti se čini? A gdje ćemo? Pa nazad u hotel. A Charlie? Sandra. Charlie, da se nije zatvorio u 6. Si rekla, I believe in myself, my friends and my family. do you believe in God? No, I don't. Why? I don't believe in things that I can't see, feel or touch. Okay. Fair enough. El Vittorio pide el mensevo. Man, el calar era ser Benito. Volare. Cantare. De blu, dipinto di blu. Ferite di sale lassì. De blu, dipinto di blu. Ferite, lassù. De blu, dipinto di blu. Uhu! Mika, čekaj. Jeste tu? Welcome to the Saki Temple. There is the mother, the oldest temple in Bali. Now you are very lucky to visit. See so many people come to pray. But now the big celebration, every once a year. Full moon in April start. There is the start for the 24 dates, next for the 14 dates in March. There is the 21 day. This temple was built 8th century, long time. 1,300 years ago. We call it Baitu Rasi Markandeya, make to the temple, Hindu priest. Evo snimam video malo da...
kako smo, Sandra?